Više stotina automobila sa zastavama i uključenim sirenama krastarilo je gradom, dok je narod izašao ispred zgrada i kuća i sa oduševljenjem ih pozdravljao. Izgledalo je kao da svi slave. Slavilo se i ispred lokala u centru grada. Najveselije ispred lokala Cezar, gdje se više desetina pristalica opozicije okupilo da proslavi pobedu. Upravo na tom mjestu danas je bilo najnapetije, jer se prostorije sedišta Demokratske partije socijalista upravo nalaze preko puta pomenutog lokala. Da bi se sprečili eventualni incidenti ispred prostorija DPS-a, nešto kasnije stigla je interventna patrola policije. Nepoznata lica tokom protekle noći polomila su stakla na kancelarijama DPS-a i socijaldemokrata u Pljevljima, koji se nalaze u ulici Boška Buhe i Skerlićevoj. Kancelarije DPS-a i SD-a prema nezvaničnim izvorima su kamenovane oko 3 sata u noći između nedelje i ponedeljka. Osim polomljenih stakala u kancelariji socijaldemokrata, razbacan je inventar. Iz policije su nezvanično saopštili da se radi na pronalaženju vinovnika ovog incidenta.